HP iPhone da irep. Betul? HP nembian da irep pun perluan di HP si mampan apa teng-teng mun teh sebuah HP ni. Masa ambian tak bangga kata tasbih. Bah bangga ke HP. San mesan, bogogo sekali. Bapak jam. Guli sikit. Maaf. Ambian setuju tak setuju guli torot. Anak pun. Guli secek kesambun ke jemaah tabligh la ilaha illallah. Makai stadion ni Pak Aso kan makai pasar Pak Aso dia la ilaha illallah tan gula Arya mental luar biasa masam ya tak bangga ayo tasbih kun tasbih kena yerep sebadinan tapi mun HP padungol nongol iki kan tapi mun pacar yo apa tahu Pak selfie ningi barung kami sedang di sini. Barang maksiat ke bunga, bener. Barang maksiat ke bangga, tapi menurusan ibadah mah tak bangga. Salah satu ciri orang baik itu yang bilang waqala innani minal muslimin. Orang yang berkata bahwa saya ini orang Islam gitu loh. Bangga terhadap Islamnya, bukan malu karena beragama Islam, tapi justru bangga karena saya adalah orang Islam. Kan bi boleh malam Jumat makan kan besurbanan besurbanan tin boleh bangga bermurangan tin boleh ate pote wala magi tin tatin buru kakak keluar mak pote kepir matur ada pada mentang di buru niki bangga eki wah masawang mangken nih kepada Rabu maksiat lesoting, maksiat ampon, obat tahu, maksiat ampon bir. Masa gue lebaran sambian ngelakonin fokus pahdus todus bener? Aneh kan? Gula sangat luar biasa kati Gus Ikdam Gurugi Blitar guru. Walaupun masih kontroversial kadang karena pada hiburnya kan, tapi mun morokas masya Allah. Ketika mengajarkan Gus Ikdam, masya Allah, kok jawab manusia puluhan ribu hadir. Wah boleh pada majlis ini, ingat dimin majlis Rasulullah. Iya kan? Majlis Rasulullah Habib Mundir. Ya Allah, sampai berapa puluh ribu kan? Menyambi pada tahun baru Masehi sebiasana niup trompet nolongi malaikat Israfil. Pret. Aro bunga, aro bulan berahmat ya. Pret, huri berahmat ya. Pret, huri berahmat ya. Jangan malaikat, pret.